Hey, bonjour, comment est fanatique Anisla, fanatique prank only. Ok, so mwen jodi ak yon prank pou nou la. Anisla vin visite la kay la. Alors mwen vole telefon ni, hopefully li va mande pou telefon ni. Mwen vole el, e vi konye mwen val prank li, mwen val di l mse anset, e mwen val wè reaksyon. Ok, so yeah. Okay guys, mal caché nous là. Hopefully le pas nous. Didi? Oui, non sommeil. What you doing? Ma chat. Aqui, olha só. Souvenir. Aqui, mom. You okay? Yeah. That was cool. So it's okay. Okay. Oh, them got them. Who's the hell no telephone? What again? Yeah. Minha vai ter muito. Même pas le cacher avec. Qu'est-ce que ça dit? Parce que il n'est pas nécessairement votre femme. Mais connaît l'état privé. Vous connaissez jamais de ménage. Quand on visité un jour et moi c'est Eu vou quando jogar muito. Oh, them got them. não sei. Que você ia? Muni mom tá já? Why not? Parce que moi t'as foutu dehors. It's old. You don't put it there? Then why you do it? Like, reason they have fun. Ou et pas tout le temps faire le passé. Oh. On va penser d'après cette fois-ci ça. Oh, ça veut dire la première fois. When do you say yeah? I'm talking to you. Oh, tu cousin, moi c'est ou quand on va plat moi. Ou cousin, ou da supporter. Randy. Et pas toute la journée, je parle. Ou pas nécessairement votre femme. Comment on va faire pour là? Tu vas te aller? Est-ce que maman va jamais le sortir? Maman va jamais le sortir. Toute la journée, maman parle Randy. Et then now, qui l'a je pour quitter bagage arrive comme ça? Oh my god. Randy, dis-moi c'est menti. Dis-moi c'est menti. Because si son jeu t'en fait pas bon. Il va bon m'avoir. Et c'est pas ça que quelqu'un comme tout. Randy, où qu'on s'est passé? Où qu'on s'est passé? Ok, on a tout ça décidé de faire. Mon balade italien. À qui mon? Aménagement. Et caca. Pas de coup, pas de coup, mon homme. Il
Yo d'akor avèk. Of course, yo pa pta kou mam. Of course, paske se an ba di si tire re. Like, mami ba si tire li men. Ou yo di m de kare avè yo. Alors. What you mean yo do te kare? Ah, ou gen ton... An tout bagay se ou fet la? Yeah. Anyways, baka doun an, so se man boal bale, aske nan sosa man baka doun an, baka fany, ou baka konen. I don't know. Oh, m pou kon di mam. Yo! Eme degajon. M bal di mam lem pre pou male. Ende, ou gade liye si son ti moun koye. Hey! Ou m de gen mwen sa li di m geta fak m fè peti. Ou do kou gen a kou. Sa apwe. Do kou gen a kou. Gale a jwa apwe. Kou nyan mwen de jwa apwe no de. Bay sa la ka sege, franchman. M bal avèl semen pochen. E pou se de yon nan? Ame mersi basko de fèm konen sa. So, M pou ki sa konsan reagi. what you want me to do? Ou se gosen, bas ou tap lak moun, ou tap di rendi, m la pou ou sou bezwen, m la pou ou, m trenem. Mwen tou nan yon kote. Panen. Si se tou m nan sityasyon sa, m tap lak pou ou. Yeah, m tap la moun tou we. But si ou te fè esport, ou te fè for avèk lod e respect, yon disiplin la ka yon tak yon jen fi ka leve. Mwazi man da pou. Boy. Wendy? Franchman fèm sezi pou. Ok, men avan di man, fòm di yon lot bagay. What is it? It's a prank. Kot bagay wal fè pek lan. Koun yo avè, ou fin di mou koun yo pou pa kam di mba di mam lan, it's a prank. Kot nan telefon la. Kot telefon di vi. Oh, stupid, man. Oh my god. Oh, stupid, eh? Oof. Say hi. Say hi. Oh, guys. A fè pou se ou souman wè di, franchman. Like, ou fèm sezi, man. Bi prank an la. An bosen de sit. Mwa sa dwe. Shut up! An sit ak manje. Well. Anyways, you got me good. You got me good. Ou bien pou am. Team Randy, you know Team Randy. Team Randy never fails. Si vous te like vidéo, ou connaît, pour like, subscribe, commenter, you know, share vidéo, tout bon bagay yo. An ki jo soti kounya. Ça veut dire moun yo. Understand, man. Franchement, ou fè gen m kase vwe, man. Well, guys. Make sure it's a prank. Make sure it's a prank. Faites attention son prank lié. Well, guys. I hope you enjoy video. Like, comment, subscribe. If yeah. Bye.